ngatang li ni sila kai re John thang ana na adam hang rek le the thui kai Wednesday jili adam hang ga share ka sa mi ro da hang ja na as ngatang I aju Wednesday le en ke sai re da hang ja na o da ga khye pa li ka tha rek le ja na ai ja sa pai re I ari engagement me le me de na le hang kai ni ja na ne khle le ga mai so ne wi designation hi ka tha de sang rek le amul a ka ji phun mi lo cái designation de ji phun mi lo da hang ja na ai iwa designation sang ji mi ni chang me ni ka na sang ai ka iwa min ji sang le ga tang khu Baptist Church Bangalore le shi la khai kharna ka de sang yo lo de na le hang khai ni ka ji am sung mi de program li ka jang ka ba I ji da de ni introduce sang ai I Bangalore Baptist Church isiwi tangkhul Baptist Church le silak jangai ili na thumna opportunity la chung ga chide mi da I jilik chung iste le dai re iwi manglarin ga der khang sak hi tangkhul Baptist Church Bangalore ne chung ga shuru ki mi de le ji isi sangai idum hi ari hon zoom mai ne samphang lok ching de le church ma ka pai le ne shi ka thak le shi ba ru le church ma ka por nge mi mak si pai mre jaw de chai ne I da de thum technology we through ai ne I da de opportunity sam phang le ga breva we ti share sang rum le ga ko tong rok le ga ok thi hi breva we ning chang ne ji ji thum tong shi sang nge ari nge ya ine na thum ni share sa ge ji hi khulum shan mi de ine bo khangai ne I hi sermon ne de na thun ma na mi lo ka thui khai mirinli in experience ha khai bravely khangrai waiting on God he mirin hi ka tha de experience ha ra khle ji ji in Bible wen la ga iwi mirin wen la tha de ka shi ka share sa khai ne chai ne in po ngai ba iwi hi sermon ne de mang na mi lo ka bravely du hi share sa man de la ga le li bravely na ma tu mi ya ka no uklung li commitment queen sangai ji re me kap de iwi ko pone idum shi ga bra le sia sa se le gi she sha ba no wi ngalem li no wi makali no no rai tum ko tonga ari mai lem la ai ne rabam de li ko no wi so kmi ji po khire de khra la ke itum abu we akwili ne mi yi mi laga no so mi ta shu mi shi lo ari no we tui khring a tui ina shaki sa de kle hili proho iwi khang zan ne the kan no we tui je bang shap le ogi de no we tui je ne wa cha mi la kre gi iwi shit ka sang ne itum ari no we tui je li medite saman laga na zam laga khrajan sao ge itung wi kasi pili na rasang milo Jishu Ming Li Amen iwi wang mirin di job me tui ji kikle ja ga khangrai khoi ne Q1 ne job me kikle ja ga I hi patience wa la ge I ma khang hem ne iwa ke ji ta bong le ba le ge Q wang ni nga ka因为等于梦浪几台，他的你我记得那个啥的空台，跟因为梦浪几台，哎呢，因那腾康了的个康可也他们伤害着他们呢，个呢他的三个朋友话个康没伤害着嘛，你买的，真的同改去了真爱的，因呢就他的康来可以，因为来爱自己。因为没人来看那么多人哦，家人呢，没人来看爱，没看爱去，一忙没人了，那痛了，真的来的人不听哎。可没人里，那没人来爱没来的，没人来没来怎么差别没？个看可以没来怎么差别没？还没人为把阿看呢，那个些病一动阿看没来噻。Beribrane I thumli awi naw sak vai ka tong le khokhi laga
awi school li tam sage brevra awi school jili awi curriculum ngabai awi curriculum jili mi ga tongali ngade de tam sagla la ak komang sa je khigla jaga khangrai khoine hiwa ma cha thabai mne jane brevra wi naw ak salaga itum hi spiritually mature sare jaga khangrai khoi tamblung re ji choice meaning ne ji option ma lem ne idum hitam lung re brevra ne li ili khok khiji itum mi ku chung khana phap tak chon akhaba brevra ne itum le awinaw sa khang sa hi ke zing li wa khai ma ngai de phing ji ne ka ba that is too short sighted ji meaning mane mai brevra ne itum li me film wang sam re ke zing li wang sa re mi shung ge ka ji meaning le ok thi hi li le ok thi de le le ka awinaw glava ka sa de awinaw mera ka sa de life he totally enjoy sa khwai itum li khok kui ne lega mirin li itum hi mirin totally enjoy sa re ja ka khang rai hi tam phung ji dai ki wang kle ja ga itum ne brevra li ngai man le ka itum wi faith strengthen sa man jai ne itum wi patience hi and develop sa mi man ne itum wi patience and develop sa mi man jai ne itum character ja an mol sa mi man ne jan ne in ma them de le re ka brevra ne li il chak ka mol sa mi de le ka itum character hi an mol sa mi de le ka itum hi thang thang wi mi rin li Jesus Christ wi zak yuli conform sa man da clean itum wi mi rin hi Jesus Christ li conform sa man ka mi rin ji enjoy sa ngai sa re kiwang le ja ka ji brevra ne wi mi rin wi purpose ne itumli ane mirin hi ane John chapter 10 verse 10 likhang ji abundant life mi khai khandi ji ji ne ji china itum ko tongali brevra school li tam sagre syllabus ji go through sang sagre ka ara iwi ne wi response question le re hi nene ina jili response ma thadam masala brevra le shi jili question sai ka brevra le shi jili doubt sai ka awi thangme jili nene in question nga hangai ka jo neli ili khoking sing sing le ji ka tha ji og ji shong mai ngri mama nai wa la ga awi meri spiritual majority himram re ka brevra ne thubi ngai lo ji brevra ne thangme me kap ke je brevra la ge brevra ne hi le ge she brevra ne na wi thang khameli na wi le shi li ining khmo mo le lak mane de khangrai bin ji thak be khad spiritual maturity ra re hi itum rebe kap de hi phnyung se ji in hang khangai ne itum ne old testament pa la ga Israel awi awng sa khwai David Lee hi teenager sa la ka mani la le de le ka brevra na ka pang khyo de Samuel ne ali anoin sa mi khai ne ka itum ne old testament pa la ka the khwi ba Samuel li brevra ne anoin sa me le thau nyom me le awng sa khwai sa me le ngalang de Israel awng ma ka sa me ajugum ga ta hi anoin sa me ka jingum ga ta hi David expect sa bai re ajugum ma sa le jingum le ma sa me jane itum ne khang ja ne new york le wa ga de itum wi sang ro ge I wi the khwi le I ji ja ne ning ga jang ga bo ji David hi new york ra ga bo jing de le re ra ne I le awng ga sa lo ji a ju gum ga sang sa myo lo ge ji an bo de le re jing ma ga shock wi ra na ma sang sa jing ma ga shock ma sang sa David hi Samuel ne thau nyo mi khai wi thi li jing gong cha de ma di hi awng ma sa lang rai ji ne jing gong cha de ka phang le ba ga sa ne di ne sa de le ga brevra ne thau nyo mi khai ya David hi jing gong cha de ma di hi a brevra wi timing rai
Saul na ali kromshang kromda la gam ping sang ne Saul na awi comfort ko to muji enjoy sa la ga belly sleeper me David wa lung khuling thum zade David na Saul is hatat khawai opportunity sam phangai ka David ne Saul satat ne Vrivra with timing attitude aung ka sare ji hi David wi ni shi sung jaw David ne vrivra with bangan ma bai khim ne ka jing ka ba sa ngan ji ne vrivra approval le ji ne ari thau nyom mi khai ne ka David ne hang a kreda ane decision agu khiba vrivra with timing ji lang dam thak me mlem ne chan i vrivra timing rai re solim sa that ne ale apam ji ga me adam ji li David ung aw ung sai in a pinjing David ne vrivra with thang me ji li taut me lag ne David ne vrivra le shi ji li taut me lag ne vrivra with timing pham e tue da a khang rai wi wang David with character he completely vrivra ne form sami mold sami Chinese Israeli one of the best kings David khang sam ning la in a Commandia Kapala sa sam phang God was preparing his man. God was preparing his man. Kya kanyang khunga tuikla. David Lee lung huling tumzak kangsak adam ji. Saul na kromda kromshang lagabam adam ji. God was preparing his man. And it was never wasted. Waste musalam de. David will run and prepare saji. Aaj Nalila, what running ranks of the lega. Please remember, Pnyunglo, God is preparing his man. God is preparing his woman. What run are we? Now, marriage is Shamdelico, our no love is Shamdelico. What run Nelly Iling Rilo Jihi, Waste Masalak Mre Jihi. In assurance behind it. आज we pandemic ही ने इतुम को तोंग कपली ही पूरा मुश्किल से सगाई रहे इंडिया ली लॉकडाउन हपॉक तो थर लगा आठुम मेडिकल स्पेशलिस्ट ने प्रेडिक्ट साजी के थाकले जगह मिड जुलाई हिली पिक ही कारे जिने कोविड ही लगा जी मतले मतंग तामान लगा था प्लेटो सावरे था प्लेन दावरे जिने कई तुम तो मैंने थे कच्ची हुई जुलाई ली पिक कागले सितंबर ली का पिक काना हो जिने लगा आठुम ने कपोंग जी 15 अगस्त ली फर्स्ट आरे कोविड हुई वैक्सीनेशन ही हिली ट्रायल सारे जी आरे इंदमरार ने हमें आरे कौन-चम कदेवता दले कर्नाटका का था ले खमर दले फेक आरे चेन्नई ले जो कता में दले कच्ची थाले ला आरे ले किपार के महंग पैरंगे किवांगला जगह इतुने यूरोपियन कंट्रीज ही फिलिंग वाका स्पेशली फ्रांस कता ही आरे मरसम आओगे आरे आदमी लॉकडाउन हापों लिखाई ने किपान का आरे ले महंग पैरंगे मैं आज वो कोविड ही ने कतों लिस्ट साख सकाई रे क इवा अपोंगा खली रिवाली निशी आज वो कोविड-19 ही ने ओंगो थी अपोका तोंग ही वरीवरान कंट्रोल साधे ले जी प्रूफ सा मिला गए मिको मोने क्या कथंग में ले साले ले मिको मो वो थंग में ही लिमिट सा एक जी आज वरीवरान प्रूफ सा मिला गए अचौन थंग व नने इन्हें प्लान में था रसा के आइडिया लेकर earning sak bai hi ko chung yu tum juk sai आज वो नने इन earn sak bai idea ले उपाय में ले ने था पूरा ओक्टी लॉकडाउन सा मी खाई ने वरीवरा पंक्शब जी चिली चिथे इकोनॉमी को तोंगा खसा में है रे लेकिन ओक्टी हुई इकोनॉमिक्स को तोंग ने प्रेडिक्ट सा दे क्लेवर it will take several years to restore to the condition of pre-COVID days ता में हंग दिखले ने का several years से क्या रखले जी आरो लिखपा के महंग रंगे
करण का वाफरे कि पर कम हंगरम ने वरीवरा मंग के थे ने जो हिली अरे वरीवरा वे के खद नाव आवी नाव में खिंग हिली फता की इसने मरम के दियो क्रेजिली वरीवरा ली कोहन ही मसक बने कर मेरी में क्रूशल साला का आदम खराब नंगाली वरीवरा ली कोहन ही के चिली दूंगी टेस्ट इदूंगी फेरी चिली टेस्ट के साने इतुम वरीवराली शिसंग चाउदे नराइसी का शॉर्टकट फासी का ही इतुम डिसाइड सारे दाई शॉर्टकट फारा जगह आपन को चुंगले करने वी कैरेक्टर जिन फॉर्म सारला शॉर्टकट फा खाए नेली इली वरीवरा ने पेशेंस डेवलप सा मिरला शॉर्टकट फा खाए ने इनी वी अचगही जिजु क्रिस्टो अचगली कन्फर्म सा मिरला ही क्रूशल साला का क्वेश्चन ने इदुम खिमो एंड अर्निंग सासी इदुम डिसाइड सासे ही तादे कसक आदम हिली डिसीजन ही क्वीन वी जर लाग जिने मिगुमो ही डिसीजन क्वीन वी ही नराय राय लगा सान खाय आदम ली डिसीजन क्वीन वी ने गराय राय लगा कंफ्यूज आ गए ने डिसीजन क्वीन वी कन्ने ने इने वरीवराली शिसंग चाउदे क्रिस्टा वी राव पो ने खांगा I know whom I have believed इन किपाली शिसंग ले इथे रे दे ने इन जिलिंग निंग दिद लगा डिसीजन क्विया का क्या का कंफ्यूज का सा आदम ली क्या का मंग राय खरा आदम डिसीजन क्वी जी कच्चे का मंग वी लाग मरे की ही इन आगे सीधा वरीवरा वी दुया ने शाकी सांगाई मैं डेविड थादे ये मंग राय मने का इले को चुंग को सीधे वरीवरा लिंग राय रुको ये वी मिरिन ली को चुंग को सीधे राय रे लगा ये वो एक्सपीरियंस आदि शुद्ध वरीवरा ही मर खली खना खंगोक थाई वावले ले मिशामी मने वरीवरा ही चबले ले मिशामी थाई चाइना इन बेंगलोर आकेस्टल हंखाई थाई इन मलाय रे इन मदर्स डे लिया दे इवे वरीवरा ही थादे पिक्चर्स हाई वरीवरा ही ये थादे ओवरकोट संग मराउ जिने थादे चाइना इन वावले ले इन चबदे सियासा ले मंग हनका मिला का खे अखना मंग शाथा के इवे काले के वरीवरा को चिली काम खुने मैं वरीवरा ने इले शॉन ने जी आना हमजी ने लगे आने इवी मिरिनली आने पर्पसफुल सामी खंगाई जी सामी आए लगे इली आने मिगी जी are we blind attitude are we wisdom attitude मिये कब जुंग जामी मिने जो आदम जिले डेविड ने कहां था दे डेविड ने Psalms 13 ही डेविड ने कभी ने डेविड ने Psalms 13 कभी ले आने verse 1 and 2 जिले ले शिलाको इतुम शिके पासे how long O Lord will you forget me forever how long will you hide your face from me how long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? David ने Psalm 13 का कभी ही वरीवरा ले गराय लगा मैं खांगरत था जाने Psalm 13 का कभी नहीं आरी इन पाशो का ही verse 1 and 2 पाशो ही verse खनीच मांग ले डेविड ने वरीवरा ले मतीश दंग हाने दे how long वरीवरा करन खरगले इचने डेविड चोट ना खाई नहीं मैं इतुम मंगलाई से
David Bangli Mningle, David Uchili, Jishu Christa, Itung Wang Octili, More Mukaya, Mirinda Milaga, Cruisely Kailaga. Vrivra Avavali and Kanko Adam Taranjili. Vrivra the Mangri Tikai Taudi. China Anne, Cruz Dungane. My God, why have you forsaken me? Iwi Vrivra, Kivani Illich Hawkley. Kivan Jisu Christian Jack Ringalaga Kanka, a Quanji, Avavan Machak Mitajin. That is bank of separation. Separate Sakai with Jilly Ninga John, Niwi, Makankriji Jilly Honiji. Kerr, Vrivane, Julimang Dang Mirror, Madame Mishabre of Vrivane. Kerr Jilly, Juling, a Dang Milaga, Cross one without Nije, it will be Queen Rede. Hakme Blankri Juvangine, Jisu Christali, Vrivana, Cross one without day. Teaming Sage. China Hili, Ili Vrivanum to quick and Sally Jingle. Ili Arila, Makamiku Jungale. Kerr in a Vrivawi wisdom jilly it thousands hung me. You should crystally on a cruise one among a dunquilla. You don't want teeth with other. Are we have come a blandly delegate in a Chisum Jawe? China Vrivawi wisdom jilly itumne, meaning mongla. Our link she jilly, doubt melilla. Itumne the Octiva one China. Isaiah chapter 40, 31 li. Those who wait upon the Lord shall renew their strength, Gigi. In a like a papatine, Ari papagat, Marai like a papata with difference of Gilajaga. In a Kapoko Tonga Jimmy Mililla. Vrivrali Naraimaman like a patience committee, Tamgajiteji. Some of one China. Are we will delete some sakshawi, function me war? He in a butcher, ya, but I'm cutting down. Wherever I will shipping lay. Kang shawi bunch committee. Wherever I will willy some sakshawi, willy some sakshawi bunch committee. But I'm cutting Isaiah Lee. Those who wait upon the Lord shall renew their strength, Gigi. Hilamo, Gigi. Everyone in Raman Jana, Tome Carter, Pop Tabin Billy. Adam Sangamuquimre, he hung like in the Jangawe. Into me could junga he. Kachama Shikuran Crowida, Mirini Saklan Opin Russell. Into Tankul Gandes in Sejaka. Kashanga Shimku him Jumane. You do me Junga he Jamane. Kay to me, Jamda Kotonga Ringalele. Come down. Jamda Kotonga Ringalele. Arama Hot Nang Roglaga, me Kai he, Akwas Hawe. Kai he, Kashanga Miss Hawe. Kerr. Atang Tonga Jamlaga, Ragang Roxelaga, Ari Shanghai, Kahagasaka Tonga he. Character Mangraja ceremony. Katado Kai Kahi in a new like a Jamlaga, Kajot Tada, Milila Jordan Sagre. The Kajam now being Lee, Mukatuga being Lee. Jipad laga lang solagan octui. Ka Kai cover aning nui laga jot kaiji Penyung laga. Us Kasikoji Kiklagi in a pop diary. Katai Hoji Kiklagi in a pop diary. Vrivana Ilishak the Lumishan mida Leshimida, Akwasang Sagai Lagava, Ilishang Sagai Lagava. China, Kacham Nauli, Mokatukapili, in John Red, Atuning John Lega, humble Salan Octui.
hok fo bang ra chai ko ka chaman hok bok sar ko ka akhwa ka sa khai ne shanghai ne character de thu khai ko ine hi we analogy khui ngai ba ba itum ko tong hi ri ra na sa da hok kisare ka arama mirili athem thegi ji hi mam thegi ji hi vrevali ko khona no ko khonwi defense li ra re vrevali awi kik legacy ji taw ma sa lak ke ji bi vrevali thang khame ji li taw ma ka sa bi shortcut ma ko khi bi vrevali oktulo ji atito ok thi bi hi a thang cham la ga Shanghai le akhwa sai le mi ri lung shen ke the legacy the mi ke to ne legacy mi khang sa tha de jik tha mi ri na shok re shortcut quick hai bi hi vrevra wi timing ji li mang ra le shortcut quick hai bi ija ke phnya sa khai bi ji a thang cham le ga hobo le ga Shanghai ne them khai ne akhwa sa khai ne lang ge so mi ji ji ta kam bam re itum humble salagane maka thuga bingli ka chamna bingli legacy tha de jikatha mi ga dongli mi ne legacy tha de itum ji tha mi rin ji ok thui se kipak ngrai de le ka enjoy sai ma ji ne cover rana awi purpose ji reveal sak mi adam rajli it was worth waiting kaji Brawi now mere now lava kasada itum gotong ne testify sashabre Brivana aju neli ili ngarailo den rain sak de lekha newi iwi character form sama mandale neli ili patience the mandale thangjida awi anau mere we image li confirm sa mi khwai anang rai khang sak ne ji larger picture hakhame picture ji thela ga itum rai se chitharan purivrali khang rai bijiwi purpose itum phaptam man re phaptam man laga arama awi purpose newi iwi mirini reveal sa ra sa khnya dam jili inina le testify sa se yes lord it was worth waiting ni shila kai ru kho ji Rivali to Hamshabre. Arju Nana in Octude Little Lilaka, Rivawi branch to Tonga, reveal Masami Mare. Kaikaba and Hayore. Kanin Krumaka Haise, Riravina Okasada. Kaziram Likfatang. No way in a mina, force and Kuchikai Dongaji. He said and we Mikaji. He will right the wrongs of history. Vrivrane nelik kasino ni milagre. Jiwi shit ka sangjile lega itum oktise. Jiwi shit ka sangjile lega itum rivaling raise. Aju oktile lega. Anaulam song vrivrali. Yes, Lord, it was worth waiting. Kaji hungry. Ka matai me kabji. Kazingram li khwatang vrivrana itumli saman khamitangji arwi nane inang railaga ana saman haimi nali ili buchi thela haimi khaiji kazingram li bagse thangji thank you lord it was worth waiting ji ali ahangagre kaji wishi ka samji le laga itum okti se ji ina arwi gaya hi adam kishiga kasat sangkhangai ne vrivali se asase Lega Chevrivra Nana itumli na winaus hakang saki. Ka hak purpose le laga sakang sagne. Na wi purpose di itum na kata da phaptare khle jaka. Nana salo giji itum kasa. Nana ngarailo jaka nali ning khamong mole lak le khangarai. Mi bing hili. No purpose fulfill sami ki chine
Proho, Nelly Kushuhi, no we know Kasahi. No we at Sakjili, no mero at Sakjili, conform Masaka, itum enjoy Masaramne. Itum we mirin, itum we asak avad, itum we character he. Nana mold Masamiaka, itum Nelly should enjoy Masaramne. Nana it only patience Madamiaka, Nelly Kushui, Kangayamale. Juvanga in a broho, Nana it only, I mean, mine, iwi now the Mohomne. Kakajam cut, no we now sang Sakai, itumli, Nana Tangajida, Nelling Raimaman Laga, patience the midaclini. Character forms are Mandaclini. No we know mere we, Zagwijili, at Zagili, conforms are midaclini. Nishi broho. David ne, where ran with timing jilly, Railaga, shortcut baphala, no with timing jilly, Railaga, Israel, Aunga Kasajana. Then a young lagauda. A man after my own heart, the Kanada. It to me, Avalila, a woman after my own heart, a man after my own heart, Gajiwi. Compliment Jin when a sapangrai, it whom lead and to me Jino, it whom really or Samilo. Then Railo, Gigi Proho, itum young tong, King Deng Rage. Jod Naire, San Naire, Jan itum Mayam Tiage. Kiliyamak Jamur Cleproho, Namanga itum yin Kaiji. Wisdom and awareness crane, puncture and awareness crane. Legacy awareness crane. No we legacy jilly, no we wisdom jilly, itum yin homely lagla. Niang dong ting deng rage. Itum immediately. Nana Jewy purpose to take me, Maman Jana. Nelly Kushui ring a park, Yam Jelly to me. Have we card? Tangi the experience happen Manlo. Nelly Kazingamly, face to face, Muslim Hang la kind and the proho. Musobi Jingre, Nishi Jingre, the Shi Jingre. Saigorehi, itum a dunkamia. Tanga Jida, swimming Irion and swami de clear. Jishu Christo Mili, say Hagasane. Amen. Amen. Joe, totally run some, you don't know.